Akida iliminin zarıldığının төртінші bir sebebi insandın kılıp жатқан жақшы salih amallarının kabul bolusu, jana жақшы amallarının пайдасын көрүүсү. Бұл ошол акиданын туура болуусуна, ошол insandын акидасынын туура болуусуна байланыштуу. İnsan көп амалдарды кылуусу мүмкүн, бирок акидада каталаша турган болсо, амалында бир ширк жасап кое турган болсо, анын кылып жаткан амалдардын баарысы өчүп күйүп кетет. Ошондуктан Аллах Таала айткан: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Чындыгында о Мухаммад, сага сенден алдыңкы пайгамбарларга эгер ширк келтирип кое турган болсоң, амалың күйүп өчүп жок болот, жана зыян көрүүчүлөрдөн болуп каласың деп вахий кылынды. Мындайча айтканда кабарланды. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Адамдардын көпчүлүгү Аллахка шерик кошкон абалда ыйман келтиришет. Ширк аралашкан ибадат. Ким Аллахка ибадатта шерик кошу ибадат кылса, бул кудум daarатсыз болгон ибадатка окшош. Daarатсыз намаз кабыл болбогондой, таухидсиз ибадатта кабыл болбойт. Акида илимин жакшы үйрөнсөк, таухид илимин жакшы үйрөнсөк, эртеңки күнү кылган амалдарыбыздын жемишин, пайдасын көрүүбүзгө негизги себеп ушул таухид акида илими экен. Акида илимин окуп үйрөнүүнүн зарылчылыгын 5-чи bir себеби Аллах Таала муахид болгон, Аллахтын жалгыз өзүнө гана сыйынган пендесин кылган күнөөлөрүн кечирүүсүн уадасын берди. Аллах Таала муахид болгон, Аллахтын жалгыз өзүнө гана сыйынган пендесин кылган күнөөлөрүн кечирүүсүн уадасын берди. Анткени күнөөлөр тозокко түшүүгө себеп болот. Күнөөлөр кечирилсе, тозоктон кутулуп бешке кирүүгө себеп болот. Күнөөлөрдүн кечирилүүсү таухидке байланыштуу. Аллах Таала хадиси куддусийде айтат: "Я ибн Адам, иннака лау атайтани би курабил арди хатая, thumma laqitani la tushrik bi shay'an, la ataytuka bi qurabiha maghfiratan." O adam balası, sen менин алдыма жердин кабыгы толо күнөөлөрү менен келсең, кийин мага бир нерсени шерик кошпогон абалда жолуккан болсоң, мен сага жердин кабыгы толо райым менен, кечирим менен жолугамын деп айтты. İnsan Allah'ka şerik koşpogон абалда, şirkten salamat абалда Allah'tın алдына барса, калган башка бир ката кемчилдиктерин, күнөөлөрүн Allah кечирет деп айтып жатат. Жана мунун каршысында ким ширкте өлүп кетсе, Аллах Таала аны кечирбестигин да айтты. Инналлах ла ягфиру ан юшрака бих ва ягфиру ма дуна залика лиман яша. Ширктин эмне экенин жана анын түрлөрүн биз акида илиминде окуп үйрөнөт экенбиз. Аллах Таала ширкти кечирбейт. Ширктен башка күнөөлөрдү каалаган пендеси үчүн кечирет дейт. Ширктин эмне экенин жана анын түрлөрүн биз акида илиминде окуп үйрөнөт экенбиз. Акида илимин окуп үйрөнүүнүн зарылчылыгынын 6-чы bir себеби таухид илими бейишке кирүүгө себеп боло турган амалдардан болуп саналат. Убада радияллаху анхудан риwayat кылынат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мен шахида ан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла ва анна Мухаммадан абдуху ва расулуху ва анна Иса абдуллах ва расулуху ва калиматуху алқаха иля Марьям рухун минху вал джаннату хаққун ван нару хаққун адхалаху Аллаху ал джанната ала ма кана минал амал." Кимде ким Аллахтан башка илах жок, сыйынууга татыктуу зат жок, Аллах жалгыз деп күбөлүк берсе, Мухаммад Аллахтын пендеси жана элчиси деп күбөлүк берсе, Иса алейхиссалам Аллахтын пендеси жана элчиси деп күбөлүк бере турган болсо, тозокту
бейішті ақиқат чындық деп білсе, Аллах Тағала аны бейішке кіргізеді, қылған амалына қарабастан, күнәлеріне қарабастан тұрып бейішке кіргізеді. Аллахтан башқа сыйынуға татықты зат жоқ деп, шерік қошпаған ибадаттарына ширк аралашпаған авалда Аллахқа жолуға тұрған болса, Аллах ошол пендені бейішке кіргізеді. Башқа бір хадисте Жабир радиаллаху анхудан риwayat қылынған хадис, Бухари Муслим риwayat қылған екен. Бухари Муслимде риwayat қылынған хадис: "Ман мата ла юшрику биллахи шай'ан дахала аль-жанна, ва ман мата юшрику биллахи шай'ан дахала ан-нар." Демек, бейішке кіру үшін ширктен таза болу керек. Бұл нәрсені ширктен четтенуіні бізге ақида, таухид илimi оқып үйретеді. Ақида илимин оқып үйренуінің зарылчылығының 7-ші себебі тозоқтан құтылуының негізгі себебі. Хадисте келеді: "Фа-инна Аллах харрама ала-ан-нар ман қала ла илаха илlallah ябтағи би-залика ваджха Аллах." Шындығында Аллах Тағала тозоқты арам қылды. Кім ла илаха илlallah күөлік сөзін Аллахтың жүзін қалап, Аллахтың разылығын қалап айтқан кішіге тозоқты арам қылды. Жөн ғана тілменен ла илаха илlallah деп айтып қою жетішсіз. Анын шарттары бар. Алар келет сабақтарыбызда. Иншалла ошонда баяндап береміз. Көңіл бұрсаңыздар, ушул жерге чейин санап кеткен пайдалардың барысы ақыретке байланыштуу. Ақыретте бол отырған пайдаларға таандық. Эми 2 пайдаға тоқтап өтөбүз. Аны кейинки сабақта айтабыз иншалла. Ал таухидти билүүнүн жана амал кылуунун дүйнөдөгү пайдасы муну кейинки сабақта окуйбуз иншаллаху таала.